byose online TV. Idi Amin Dada avuga nk'umunyagitugu, umusazi, intwari ya bamwe n'umugabo utaravugirwagamo wayoboye Uganda mu gihe cy'imyaka 8 kuva mu 1971 kugeza mu 1979. Ubusanzwe amazina ye yiswe n'abamubyaye ni Idi Ango, nyuma aza kwiyita Idi Amin Dada ubwo yayobokaga idini rya Islam. Ingoma ye yaranzwe n'ubwicanyi bukomeye mu gihugu hagati, mu gihe politiki ye y'imibanire n'amahanga yahoraga ari gatebe gatoki. Amin wari ufite abana 50, harimo abahungu 36 n'abakobwa 14. Bivugwa ko ku myaka yamaze ku butegetsi yivuganye abantu barenga 500. Uyu mugabo ntiyarasanzwe habe namba. Imibanire ye n'ibihugu mpuzamahanga yahoraga ari gatebe gatoki, yaba ibyo mu karere cyangwa se n'ibyo mu mahanga ya kure. Nk'umuntu wayoboraga igihugu cyakoronijwe n'ubwongereza, Amin ntiyatinyaga no kuzana agasuzuguro ku Elizabeth ku buryo byageze aho bikamurenga. Mu 1977 Elizabeth yavuze ko nakandagize ikirenge cy'i Londres agomba kwicwa. Bijya bivugwa ko Amin yigeze kuvuga ko ashaka kurongora umwamikazi w'ubwongereza akamubera umugabo, ndetse mu ibaruwa yamwandikiye mu 1997 yasoje agira ati, ndi inshuti yawe ikomeye. Ibaze nawe ko yigeze kwandikira umwamikazi amubwira ko yiteguye gutanga ubufasha bw'ibiribwa, akohereza indege zuzuye ingano n'imboga mu Bwongereza kugira ngo bicungure iki gihugu cyari mu bihe bibi by'ubukungu ahagana mu 1974. Usibye Ubwongereza, Idi Amin Dada yagiranye ibibazo byinshi n'ibindi bihugu birimo na Israeli, ariko naho haturutse igitero abakomando bayo bagabye Entebbe cyanaguyemo umukuru wa Benjamin Netanyahu. Inkoni ye ntiyagarukiye mu banya-Uganda cyangwa abanya-Israeli gusa, kuko no mu Rwanda yabagezeho ahagarika amaraso y'abanyarwanda guhera mu 1977 kugeza ubwo yavagaho mu 1979. Guverinoma y'u Rwanda igahita yandika itangazo ry'ibyishimo. Ubusanzwe u Rwanda na Uganda mu gihe cya Amin Dada byasaga n'ibibanye neza, ariko bitavuye ku rukundo, ahubwo ari inyungu y'igihugu cyabonaga mu kindi. U Rwanda buri gihe rwahoraga rwigengesereye kuri Uganda, kuko niho honyine rwanyuzaga ibicuruzwa bivuye mu mahanga bivuye ku cyambu cya Mombasa mu gihe bitaje n'indege. Habyarimana Juvenal wafashe ubutegetsi mu Rwanda mu 1973 yabanje kwiyegereza ibihugu by'amahanga ahereye ku byo baturanye birimo n'Ubugande. Yabaye inshuti ya Idi Amin ndetse amutumira gusura u Rwanda mu 1975. Yaraje arasura, umubano ukomeza kuba mwiza, ariko bigeze mu 1976 ibintu byaje gusubira irudubi. Icyo gihe Idi Amin Dada yatangije umwuka mubi w'intambara hagati ye na Kenya, ashaka kwigarurira uduce twahoze ari utwa Uganda mbere y'ubukoloni, biteza umwuka mubi mu karere. Uganda yafunze imipaka iyihuza na Kenya, ibicuruzwa byambukaga biva i Mombasa bibura aho bica. U Rwanda n'u Burundi birahababarira cyane, kuko byatungwaga ahanini n'ibicuruzwa byavuye muri ibyo bihugu. Inyandiko za ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda zahishuwe n'urubuga Wikileaks zivuga ko mu gihe Uganda na Kenya byabaga bishwanye, u Rwanda n'u Burundi bitari mu ntambara byahababariraga kuruta abari mu ntambara. Ku bw'amahirwe ntabwo umwuka mubi hagati ya Uganda na Kenya wamaze igihe. Ibintu bisubira mu buryo, u Rwanda rwongera kwifashisha umuhanda Mombasa Kampala Kigali mu kohereza cyangwa kuvana ibicuruzwa mu mahanga. Uwo muhanda niwo wanyuzwagamo 85% by'ibicuruzwa biza cyangwa biva mu Rwanda, ibindi bikanyuzwa mu ndege, dore ko umuhanda uva i Kigali kugera ku cyambu cya Dar es Salaam utari wakubatswe. Ibyo byatumaga u Rwanda ruhora rwibombaritse kuri Uganda ngo rudakoma rutendereka rufungira amazi n'umuriro. Idi Amin Dada akijya ku butegetsi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byinshi byagiye bifatira igihugu cy'ibihano bitandukanye. Mu myaka y'1977 Amerika yari yarafatiye ibihano Uganda, ikawa yabo yangirwa kugera ku masoko y'Amerika. Ibyo byatumye abahinzi benshi bo muri Uganda bahitamo kugurisha ikawa yabo mu Rwanda, kuko ariho bahabwaga amafaranga menshi. Inyandiko ya ambasade ya Amerika mu Rwanda yo mu Gushyingo 1978 ivuga ko mu myaka 2 yabanje u Rwanda rwohereje hanze ikawa irenze 80% by'iyo rusanzwe rweza, kandi yirenga aho yaturutse muri Uganda.
bisa nk'ibyarakaje igihugu cy'Ubugande, maze mu kwakira 1977 ishyiraho amabwiriza ko nta kamyo cyangwa imodoka igomba guca ku butaka bwayo yikoreye toni zirenze 35. Byagabanyije umubare w'amakamyo yakoraga ubucuruzi hagati ya Mombasa, Kampala, Kigali, ndetse n'ingano y'ibyo zazaga zikoreye iragabanuka. Leta y'u Rwanda yo yavuze ko kuba abahinzi ba Uganda bagurisha ikawa mu Rwanda atari ikibazo, mu gihe yaba umuguzi n'ugura bose ntawe uhenze undi. Guhagarika urujya n'uruza buca muri Uganda byatumye ibicuruzwa bigera mu Rwanda biba bike, ibiciro by'ibicuruzwa byinshi biriyongera. Nk'urugero, ikamyo yikoreraga litiro 33,000 za peteroli zaragabanyijwe ikajya izana litiro 22,000. Ibyo byatumye ba nyiri makamyo bongera ibiciro, kwikorera toni bongera ibiciro ho 25% kuko umwanya munini wazaga urimo ubusa. Byatumye n'ibindi biciro ku masoko yo mu Rwanda byiyongeraho hafi 11%. Inyandiko za ambasade ya Amerika zivuga ko nk'agafuka ka sima kaguraga $3 muri Kenya, mu Rwanda kageze ku $16. Minisitiri wari ushinzwe ibikorwa remezo bya Uganda Paul Etiange muri Kamena 1978 yavuze ko bashyizeho toni ntarengwa amakamyo atagomba kurenza mu kubungabunga ikiraro cya Jinja gica hejuru y'ikiyaga cya Victoria ngo kitazasenyuka. Icyo kiraro nicyo cyanyuzwagaho ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu muhora wa ruguru, bivuye cyangwa bigiye ku cyambu cya Mombasa. Tariki ya 28 Gashyantare 1978 Habyarimana yagiriye uruzinduko rutunguranye rw'iminsi 3 mu gihugu cya Uganda. Ibyavuye mu itangazo ryashyizweho umukono hagati y'ibihugu byombi bigaragaza ko baganiriye ku mubano w'ibihugu, ariko basesenguzi bavuga ibindi. Ambasade ya Amerika mu Rwanda muri uko kwezi yandikiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko Habyarimana yagiye kwinginga Idi Amin Dada kugira ngo adohore amakamyo aca muri Uganda yongere kwikorera toni nyinshi. Bivugwa kandi ko Habyarimana yagiye hashize iminsi 10 ikamyo y'umunyarwanda ishimutiwe mu gihugu cya Uganda ivuye i Mombasa kandi irimo ibicuruzwa by'agaciro. Amerika yavuze ko ifite amakuru nyayo ko abashimutse iyo kamyo bari ingabo za Uganda. Umushoferi n'abari bamuherekeje barishwe, ibicuruzwa bijyanwa na guverinoma ya Uganda. Hari hashize kandi icyumweru abacuruzi bahuye na Habyarimana bamubwira ko agomba kugira icyo akora kuri ubwo bushimusi, ndetse bivugwa ko hari andi makamyo y'abanyarwanda asaga 100 yari amaze igihe i Mombasa yarangiwe guca muri Uganda kubera ko yari arengeje ibiro ntarengwa. Abacuruzi babwiye Habyarimana ko kubera ko amakamyo menshi azana ibicuruzwa bike byatumye ibiciro byiyongera mu gihugu, bityo ko akwiriye kugira icyo akora. Nubwo Habyarimana yamaze iminsi 3 muri Uganda, ariko Amerika ivuga ko ntacyo urwo ruzinduko rwatanze kuko ibiciro byakomeje kwiyongera. Itegeko ntarengwa rya toni amakamyo atagomba kurenza rigumaho. Muri Gicurasi muri 78 uwari perezida wa Tanzania Julius Nyerere yasuye u Rwanda. Mu ntego z'uruzinduko rwe harimo gushaka inkunga zo kubaka umuhanda uva i Kigali ukagera ku cyambu cya Dar es Salaam. Uwo muhanda u Rwanda rwari ruwukeneye cyane nk'amahirwe ya kabiri yo kwifashisha mu bucuruzi mu gihe wa Uganda wagize ikibazo. Uruzinduko rwa Nyerere mu Rwanda rushobora kuba rwararakaje Idi Amin kuko batacanaga uwaka nyuma y'uko Tanzania icumbikiye Milton Obote wahiritswe ku butegetsi muri Uganda n'abandi barwanya leta ya Uganda. Umwuka mubi hagati ya Uganda na Tanzania wakomeje kugira udubi, mu gihe u Rwanda na Tanzania byo umubano wakomezaga kwiyongera. Mu kwakira mu 1978 intambara hagati ya Tanzania na Uganda yaratangiye ku mipaka y'ibyo bihugu. Ni intambara yamaze amezi menshi, ibihugu bimwe birayamagana ibindi birinumira. U Rwanda rwabuze aho ruhagarara, rusaba impande zombi kumvikana ndetse rugerageza no kumuhuza, ariko biranga. Tariki ya 8 Ugushyingo mu 1978 Idi Amin Dada yandikiye u Rwanda ruburira gukomeza gutegekana Tanzania. We yari yamenye amakuru y'uko hari ingabo za Tanzania u Rwanda rwaretse zikinjira ku butaka bwarwo zigacengera zikambuka muri Uganda zinyuze ku mupaka wa Kagitumba. Amin utarapfanaga ijambo yabwiye Habyarimana ko niyongera kumuhemukira azahita afata ingamba zikomeye. Amakuru avuga ko u Rwanda rwasubije Uganda ruhakana ibyo rushinjwa kandi ruvuga ko rutashobora gukora ibintu nk'ibyo. Nyamara Amerika yo igaragaza ko ibyo Uganda yashinjaga u Rwanda byari byo, ariko mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'uburakari bwa Uganda rukabihakana ku mugaragaro.
Muri uko kwezi k'Ugushyingo, inteko nshingamategeko ya Amerika yari yanzuye ko Uganda ifatirwa ibindi bihano nyuma yo gushoza intambara kuri Tanzania. Ambasade ya Amerika mu Rwanda yandikiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wabo ibamenyesha ko nibafatira Uganda ibindi bihano bishobora kugira ingaruka ku Rwanda kurusha Uganda yashoje intambara. Mu gihe Idi Amin yari asumbirijwe n'ingabo za Tanzania, yandikiye umunyamabanga mukuru wa Loni Joseph Wardem amumenyesha ko Perezida Nyerere ari udashaka amahoro, ko ingabo ze n'inyeshyamba zirwanya Uganda basenye ibiraro bihuza Uganda n'ibindi bihugu ku buryo byateje ibibazo by'ubukungu mu karere. Intambara ya Uganda na Tanzania yakomeje gukaza umurego kugeza muri Mata 1979 ubwo ingabo za Tanzania zafataga umujyi wa Kampala. Idi Amin agahunga igihugu, Yusufu Kirondere afata ubutegetsi. Ihirima rya Amin Dada ryashimishije cyane u Rwanda, ruhita rwandika ibaruwa ishyigikira ubutegetsi gusa inagaragaza ko Amin Dada yari yararuzonze. Iyo baruwa yagiraga iti: twishimiye ko ubu bukangurambaga bwavushije amaraso burangiye. Guverinoma y'u Rwanda n'Abanyarwanda bashimishijwe n'ibimenyetso by'ubufatanye n'amahoro bigaragazwa na guverinoma nshya muri Uganda iyobowe na Dr. Rure. Nyuma y'ubutegetsi bwa Amin, amategeko y'uko amakamyo aca muri Uganda atagomba kurenza toni 35 yakuweho. Urujya n'uruza rw'ibicuruzwa rurakomeza. Ibicuruzwa mu Rwanda byongera kuboneka ku bwinshi nka mbere. Ni mu muhanda uva muri Tanzania naho warubatswe. U Rwanda rugira amahitamo ya kabiri yo kujya ruvana ibicuruzwa hanze biciye ku cyambu cya Dar es Salaam. Inyuma y'ita Jean d'Amour, iyi ni Byose Online TV.